ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kunaklakit tinuan niya itayain. Alan basang, sungbata mo ni Renz. Pati ni Lolo? Kaduam ang mangaram kanya? Sungbata nakngaminan tain tayo ni J restaurant. Ay, sige manlangan. Sungbatan kan. I love you, Renz. Ay na, agyaman ako unay Eva. Dua kamin ka na Eva. Sinungbata nakmatlangan. I love you, Mat Eva. San mo apigsaan nakababain? Ha? Apay ko makababain. Pakaragsa ka kidi Ala, intayo ni J restaurant. Mapanak ag trabaho. Sikapay lati mangdigos kan mangitulod iti anak tay di pagadalan. Anya? Siyak pa'y timang digos? Mapanak nga rod ag trabaho. Alangan adigusak kat nasapapay. Nakaturog pa'y di ubing. Digusam, sakbay arumwar ka. Urayam ama kariing. Amangan no ikatendak no kanayo nakamaladaw iti trabaho. Ay, una yan ti kastoy. Agpadigos, agitulod, agsundo kan anyapay. No kumata da trabahom, siyak ti mga ramit kadagita. Ngem gapo taawan, sam? O sige, innakon. Ni, sigamat, Nancy. Ada ka dito tiyandaan? Uray, sika. Ada ka mat dito tiyandaan. Saan ka di ako nam amang isuro ka? Nalipatam ka di Sabado itan? Awan klase. Ay, kasta ka di. Diyak pa'y kat amunuan niya ti aldaw itan. Pagilasinan nga stress ka akanayon. Saan anatal na ti panunot mo? Ay, pudno day taing bagam. Ado ti pakarikutak. Nangruna ni Edward. Pagbabawyak launay ti panakailawan ko kankwana. Ay na, maala day ta, itinasaya at apanagsarita yo. Itinasaya at awagas. Adan anak yo, day ta ti panunutan yo. Day tangarod kat. Ti anak mi ti makagapo, no apay nga an-anusak. May mayat no kasaritam iti naalumanay. Ngam ti kanayon mo ang iwatan. Saan ko ang maipasigurado? Ang padasak. Saan laang apadasan? No di kat aramidam. Tapno lumagan ti barukong mo. Diferensya talaga tinalaingan niya. Apaman ana ipasam ti board exam, nakatrabaho kan adagos dito nga ospital. Una, ngam saan laday ta? Nakita da siguro asana kasadot. Ken napudno ak ngagtrabaho idi internak dito nga ospital. Sa bagay, day tamot ti kayat da. Tinagagat ken napudno agtrabaho. Sa maysa, kabagyan ni Lolo ti daddo mga staff ditoy. Okay, intangaro din agtrabaho. Okay, honey. You're the boss. Adda pasyente nga agkasapulan iti serbisyo ta. Mapanta iti emergency room. Adda inyo nagdaitay a pasyente ijay. Ala, kartangan-tangarod ti mapan ijay. Masapul ang makadanon ta ijay adagos. Da kayo matgayam manang. Nudyak agkamali, si katiinan ni Nancy, saan ka di? Apay ka di, maestra. Kumusta mat ita ni Nancy manang? Nabayag ajak nakit-kita. May sa serbidora iti karinderya, ma'am. Kasta ka di manang? Pakumusta am tuman? Nabayagan ajak nakit-kita. Sa balin samot ti pagisursurwan niyo, maestra. Nagpayalisak, tadayo ngamin ijay sigod apang isursurwak manang. Sumat lagayam asaan kayon amakit-kita iti pagadalan, iti asidag ti balay mi. Taimalis kayo matgayaman. Wan manang. O sige nga Rod, pakumustaan yung tulatan ti sigod nga estudyante. Ay, uwan maestra. Dumanon ti pakumustayo. Nasabat ko itay ni Mrs. Fe a maestra midi.
Malagip na kapaymat. Pagkunaan nyo ang malagipnak, Mami. Dinamag na no siya ti inam. Dinamag ko no apay. Kinumusta na ka. Imbagak ti pudno. Servidora ka iti may sa karinderya. Apay nga imbagayo, Mami. Saan nyo kuman nga imbagbaga? Apay, ibain mo ti trabaho. Idida mo, saan ko mga ibaga? Ang maamuan ng tumatlaang. Anya nga iti kunana. Idi imbagayo a waitress ti trabaho. Awan mat, imbaga na nga idanon ko ti pakumusta na. Imbag man, tamalagipnak pay. Kat amo mo na, no apay amalagip na kapay aging ita. Nalpasa ko na nagplantya. Sikanti makaamo ka ni Boyet, tama pa na kun iti karinderya. Awan ka di overtime mo manin? Saan ko nga mo? Depende no ado ti tao. Ngam no awan ti tao, ay kat masapak nga agawid At ako mga min papanakinton malam. Papanam ka di. Aglaba ka kuma. Naurnungan ti lalabaan. Imbaga dagiti gagayem ko, ngadda ka no bakante at trabaho iti construction. Isu ko mati papanak, no kayat dak ngalaan. Kasanon ti anak ta? Asino nga iti mangitulod? No maalak-laki di jay, di ura gikat kan iti trabahom. Sige, ikagumaak ti agawid a masapa. Napanintulod ni Edward ti anak da. Napanmata nagtrabaho ni Nancy. Ay, nabanugak na nagsagad ijarwar. Nagadung amin na bulbulong. Kasla maulawak pa'y kit din. Ay, tinasayaat. Iturog ko man pa'y dito'y sofa. Ay, dahay, nagmayatan ti agilad. Ay, nasakit ti bukot ko anak tangan. Itayak pa'y gamin ngagsagsagad. Iyan anakban pa'y. Takas la maulawak mo tan. Hello, apay ngay mawag ka. Itaman pa'y. Malagip ko nga min. Kasla saan ko anayan plag ti plancha. Anya? Iti kastoy akabayag? No di mo inikat. Ura man na. Iso nga ron nga yung kakitaan biit. Ang mga nanyan tinapasamak. Alang harod. Tainak ibagay ti maestra ni Boyet. Subject to ti ubing. Inton pa nag-aawid. Sapay urayag. Tadi na kayat apumanawak. Sige nga ron. Ibagam iti anak ta nga da importante apapanam. Sige. Inakon. Bye. Adayuak pa'y lahan. Ngam addan makita ka na puskul nga asok. Pagdarayak. Ijay lakit di balay ti pagtataudan ti asok. Saan nga ta nakita ni mami ti plancha na kasaksak? Tarasak pa'y ti agtaray. Nakita yo ka din ni mami? Ay na, ay awad mo. Imbaga na itay ang maulaw, tanagsarsarita kami itay. Iso nga imunag. Idikwan, adan samot kaslabim takatangke ti LPG. Idikwan, nagapoy mo taon. Nasken nga ispalak ti katugangak. Sumrekak iti maururam abalay. Ay na, wala na daw rora. Awan sa mo puot na. Awan lakit nakayawag adagos kadag iti bumbero. Itatadakkelan ti apoy. Sada umay a bumbero. Ay, ipantayon ay di ospital. Darasan niyo. Aywan man, tulungan dak. Ipantayo iti ospital ni katugangak. Sige! Halo, Edward. Kumustan? Agawid ka, tadya ubing. Awan kadwa na nga agawid. Impan ko ni mami dito ospital. Awan puot na. Apay nga awan puot na. Ang mga nakalangab iti asok. Inuwar ko. Ngam awan puot nan. Nukas na. Ada na pasamak nga uram. Nauram ti balay. Ala, agawid ka kit din. Uray sak, nasinit mat ti takyag ko. Gapo iti panang irwar ko kini mami. Anya, sige, umayakon. Adda man ang emergency. Mapantay dyan emergency room. O sige, mapantang arudan.
Kaslan ni Nana Aurora daytoy. Ha? Nangato ti blood pressure na. High blood daytoy. Ipantayon ni GICU. Darasan nyo! O sige, tama pang kakaduaan. Renz, sika ka di dayta? Adda ka matgayam dita. Adda sugat mo. Mangibaunak iti sa bali ang mga sikasukan ka. Tasurutak ni Nana Aurora GICU. Sige pay, agsarita ta intun madamdama. Imposible daytoy. Maisan a doktor ni Renz? Agtagtagain na pa ka di? Edward, ayan ni Mami. Imbagta nakita ka dito eh. Nakabenda ti imam. Imposible daytoy. Jack mamati. Anya ti imposible nga ibagbagam. Ti doktor ana nga sikaso kini Mami. Ni Renz nga awagam idi iti gabat. Anya? Imposible. Imposible talaga. Nabay na anak una itay. Ngam nagdardaras anapan iti ICU. Agsublinto kano ditoy. Mapan ko kitaan ni Mami. Saan nakakpadlaw? Denggak ti saritaan ti doktor kan ti nurse iti abay ni Mami. Nakalukat mo't kit di ti ruangan. Di mabati blood pressure na. Na mag-stroke ni Nana Aurora. Naigitan lakit din. Tipan nakauram ti barukong na. Naimbaglaangan. Taintaray da adagos ti ospital. Ang mga nudakdakas din napasamak. Mabigbig ko ti boses ti doktor. Ang mga nudakdakas din napasamak kan kwa na. O sige na, tabantayak. I-monitor ko ti kasasaad na. Boses nga agpaiso ni Renz. Amok na dyan. At damot sugat ti takyag na. Kasano ang nagbalin a doktor ti inaw-awagak iti gabat. Delikado ka di ti kasasaad ni Mami. Nay, si kamot gayam Nancy. Saan ka ngagdanag? Under observation ni Nana Aurora. Ayan ko ka di. Kumusta kayo, Nana? Anya ka di timariknayo? Renz, sika ka di dayta. Nana, kat di ka agdanag. Ialis kayo dyan private room. Mayatan ti kasasadyo, Nana. Masapulasan yu aliwayan ti agas ngayon ko kada kayo. Doktor, agyaman kami unay. Jack ni namnama doktor kagayamen. Dr. Renz. Kayat ko ti dumawat kan ka iti pamakawan, Renz. Uray saan kami anasayaat kan ka idi. Nasayaat lata ti impakitam kada kami. Nana, maditi agimula iti sakit tinakam. Dayta ti kayat ti apo. Tapno tarabayan nakakanayon. Agbalbaliwak beten. Makikapya kun iti manugang ko. Naimbaglangan. Tanaispal na. Mami. Nabayag matan nga okay tayo. Oray sak. Agbalbaliwak matan. Nasayaat no kasta. Kat aggagayam tayo kumaaminan. Kat awisan kayon to. Iti kasarmi ka ni Eva. Tinapintas a nurse ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, tiserye tayo itaalawas, anapauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.